Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shankar Soikia Vlog. তো আজি আমি গৈ অলপ দেৰিকে যাম পূজা চাব কাৰণে। মোৰ লগত আছে এটো সৌৰভ। কাপোৰটো বাৰু বেলেগ পিন্ধি যাব লাগিব। তো সবলৈকে মোৰ ফ্যামিলি মোৰ YouTube চেনেলৰ ফ্যামিলিৰ পৰা সবলৈকে হেপী দুৰ্গা পূজা। তো অলপ দেৰিকে যাম কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি মেলি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেতিয়া চাই আছে নাজানো, মানে ভিডিঅ'টো দিয়া কেইদিনমান দেৰি হ'বও পাৰে। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। তো গাইজ কথাটো মানে কেনেকুৱা, মই সেই টুল এখন আছিলে সেই দোকানখনৰ সন্মুখত, টুলখনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাওঁতেনে মানুহজনে মানে মোক ধৰি পিনি গালি পাৰিলে। আৰু প্ৰথম মোৰ লগৰটো পাৰ হৈ গ'ল, তাকো গালি পাৰিছিলে, সি একো নকয়, মোৰ হাতত ধৰি পিনি মানে পেলাই দিব লৈছিলে। তেতিয়া মানে মই মানুহজনক ক'লোঁ, আৰে খুৰা এইপিনেতো মানুহটো গৈয়ে আছে ন, মোক কেলৈ ধৰিছে, মানে সৰুলা পাইছেতো, সৰুলা পাই মানে সি ধৰি পিনি মানে মোক দম দিছিলে। তাৰপিছত ওচৰতে মানুহ আছিলে, তাৰপিছত মোৰ লগৰটো আহি পিনি ক'লে যে চৰি বুলি ক'লোঁ ন, তাৰপিছত মানে সি বহুত মানে দম দেখাইছিলে। তাৰপিছত আমি একো নোকোৱাকৈ মানে গুচি আহিলোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ তাত ৰখি আছিলে, মানে আমি सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है